Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apele ele hadir di sele-sele kegiatan tak idi. Si bawa ya nurul ilmi, elok kepala tu kareba mak baru si bawa mak kesing. Dipadi mak guru mak pamulani siswa-siswi SMP Negeri 2 Maros mak pigao. Kegiatan na eso salasa angkena kamisi tetep itu gangkana setengah na asir. Tu eso araba tanggal 24 Mei 2023. SMP Negeri 2 Maros mak pigao apele ele. Apele ele mapela sisang mata esona de tomak na kurangi semangat pada na siswa-siswi macowe. Apele ele angka mak dupa-dupa pak birita elak na paletuk guru di apele ele. Ia naritu kedisiplinan mapacaka rilalang mapak guru. Apele ele guru malai si bawa wakile malai tadarusu Al-Quran. Apele ele esona arabaye mapake tawe seragam batik SMP 2 Maros. Kesingna ripigau apel ele supaya siswa-siswi ina perhatikan ki mak guru. Melatih si bawa mapakainga agar ya sengjiwa patriotisme si bawa jiwa Pancasila matung ke ri sekolai. Para siswa-siswi mak barisi rapi di kelas na tungke-tungke mapigau apele. Mak joka melusuk si bawa pengurus OSIS mak joka mapigau barisi dek gaga angka maruka. Dan karena ia kupaletu boleh ia nurul ilmi si bawah siloku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.